يا محمد صلى الله عليه وسلم 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 Hak elçisi Allah'ın Muhammedur Resulullah Yol başçısı ümmetin Muhammedur Resulullah Hak batılını ügetken Hata kılsak düzetken Doğra yolunu körsetken Muhammedur Resulullah Yaxşılıqqa buyurgan Daim bizni oylıgan Ümmetim dep yığılgan Muhammedur Resulullah Kol kötürüp duaga Köp yalvurup Allah'a Ümmetim dep can bergen Muhammedur Resulullah Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 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 Elip kelgen Kur'an'ni Nur hidayet furqan'ni Düşendirgen iman'ni Muhammedur Resulullah Onun yolu saadet Mizanıdır adalet Biz kelturduk şehadet Muhammedur Resulullah Yaxşılıqqa buyurgan Daim bizni oylıgan Ümmetim dep yığılgan Muhammedur Resulullah Kol kötürüp duaga Köp yalvurup Allah'a Ümmetim dep can bergen Muhammedur Resulullah Bizler üçün her zaman Köp yalvurup Allah'a Ümmetim dep can bergen Muhammedur Resulullah Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 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 Ya Muhammed